والنخشايا لدومد بينر نجات دبرا كو دست نشانكريا بطيبت دير حافر اف دبرا كالسرية تبقى وحلبة طيبت لرجهلات باشوري حلبة كبا نقطة داويد نافرا هيزن سوريا ديمقراطيك وكومن جريداي حكومتا وجهاز لسوريا ايرو هيزن سوريا ديمقراطيك داخيانيك داو قوت لوي دبري لدردوراوي کومن گریدای حکومت و گوهز 4 جاران ایریشی هزن وان کرنه. اف توی آگربست و آرامیا کلوی داره هاتی راگاندن. قصد راگاند که هنگی ابن پیکرن وان زده بون هزن وان ما فی خوی برسفدان بکار آنین و برسف دا چافکانیا ایریشان. ناوەندا ڕاگەاندنەیە قەسەدێ گوت کۆ ئیرۆ سەعات سیە سبەهێ کۆمێن گرێدای حکوومەتا بەگوهێز ئێریشی 4 خاڵên wan ên li gundê îmam ê dêrhafirê kiriye. Qesedê destnîşan kir ku wan mafê xwe yê bersivdanê bi kar anîn û 20 deqeyan şer rûdaye. Hêzên Sûriya Demokratîk diyar kir ku ev vê êrişên dubare nîşaneya rageşiyeke plankirî ye û gefê li aramiya heremê dixwe. Qesedê dibêje ku ew hikûmeta Şamê berpirsiyar dibînin û hêzên wan آماده نه که مافی خوی پاراستنا رواجی بکار بینن. داخیانیا خود دیار کرد که پشتی دوی تباغی افجار دویمینه که کومن ندسپلین کری ین حکومت ایریشی قصده دکن.